Mnogi od nas u sebi nose strogog unutrašnjeg kritičara. U ovoj meditaciji ćemo naučiti kako malo da utišamo taj glas i kako da se na lepši način ophodimo prema sebi. Zato se za početak namesti udobno i pronađi položaj koji će ti najviše prijati. Udahni malo dublje nego inače i dozvoli da izdah bude malo sporiji i mekši. I ako će ti biti prijatno, zatvori oči. I fokusiraj se na svoje disanje. Pusti dah da teče prirodnim ritmom, bez bilo kakve promene. Isprati kojim putem ide dah kada udišeš, a kuda vazduh ide kada izdišeš. I sada malo pažnje posveti tijelu. Kreni od stopala pa na gore, kolena, kukovi, stomak, ramena, vilica. I ako negdje ima napetosti, dozvoli da sljedećim udahom malo omekša. I nastavi da dišeš uobičajenim tempom. I dok sediš u tišini, sjeti se svog unutrašnjeg kritičara. Tog unutrašnjeg glasa koji se javi kada pogrešiš, kada nešto ne uradiš kako je bilo po planu ili kada se uporediš sa nekim drugim. Kako on zvuči? Da li je strog? Da li je nestrpljiv ili hladan? I kako on čini da se osjećaš? Kako to doživljavaš u telu? Da li se javlja nemir? Da li te steže? I nastavi malo sa disanjem. I daj sebi malo vremena da vidiš kako on čini da se osjećaš. I nastavi da dišeš. I ukoliko je tijelo na pomisao tog glasa postalo napeto, probaj da ga opustiš i fokusiraj se na dah. Taj glas ne čini da se osjećamo prijatno. On na neki način misli da nam pomaže, ali zapravo u suštini to i nije tako. Sada tom glasu u sebi postavi pitanje: šta pokušavaš da postigneš kada mi govoriš ovako? I ostavi nekoliko trenutaka i prostora da se taj odgovor možda pojavi. Možda dođe reč, možda dođe osjećaj, a možda ništa. I sve je u redu. Zatim ga još pitaj: od čega me štitiš? Šta misliš da bi se desilo kada bi prestao da me kritikuješ? Bez bilo kakve rasprave, samo radoznalo pitaj. I samo slušaj i osjeti da li će doći neki odgovor. Možda primećuješ da taj glas ima neku nameru
da pokušava da te zaštiti, da te pripremi i veruje da je strogoća jednako sigurnost. I taj glas, ako pokušavaš da ukloniš na silu, on će se verovatno jako brzo vratiti. Zato je bitno da znaš da postojiš ti, ta osoba koja može da čuje taj glas. A samim tim to znači da imaš izbor. Sljedeći put kada se pojavi, možeš da zastaneš na trenutak. Ne da ga ućutkaš, nego samo da pitaš sebe da li mi ovaj ton pomaže. I ako primetiš da taj ton ne pomaže i da te taj glas zapravo samo steže, uvijek možeš sebi da kažeš: ja mogu da pogrešim i da i dalje vredim. I da apsolutno ne moram da se dokazujem ni na koji način da bi vredeo ili vredela. Taj unutrašnji kritičar možda neće odmah nestati. On će postati tiši, ne zato što je pobeđen, nego zato što više ne govori sam. I počni polako da pomeraš svoje telo, svoje ruke i noge. Oslušni neki zvuk iz svog okruženja. Udahni jednom duboko, izdahni i otvori oči. Do sljedećeg slušanja.